Muna görüp turasыңar uşu kız, oşol bir tuğan ecemin kızı, Orukcan kızı. Benim uşu kızın taqdırı ne oldu? Bu kız akıl esimden dedi, sıfı birinci grupadagi kız. Oşo bir tuğan ecemin nesi, kızı. Ova. Ben Erskula Şeripa, Karasu rayonunun Aktaşayıl hökümetinde yaşayım. Oşol ecemin bir tuğan singisi olam. Ekile kızılek bir men singisimin. Men o şerge hakikat izlep geldim. Gorsuttan hakikat tapmadım. Былтыр şu malda 1 yanvar günü ecemin жалгыз kızı mına, ikincisi mına Orukcan kız. Oşo kızın göğsü urup jurup mıkaçılık menen öldürgön. Былтырдан beri sotqa bara verip çerçedik. Barabız jıldırat. Oşonto atıp anan 1 yıl öttü. Bu yıl mına 31 dekabr günü janağı öldürgön balanı, güyolanı, oşo kızın göğsünü açıkka çıkarıp koyuptur. Türmeden çıkıptır. Oşonu uğup, ecem sığılıp, keçe 10 günü yüreği karma ötüp gitti. 10 günü tecesi oldu. Yemin oşo kızından bir kız bir oğul var. Buna baladan giyin, Ömürbek'ten giyin daha bir kız var. Bu yıl 11. klas bitkün. Oşol 2 bala, buna kız, oşo ecemin karamağında olcu. Yemin uşuların taqdırım ne oladı? Buna kız kim qaraydı? Ol balan qarındaş ökö kaldı. Apası ölüp gitti, atası qamaldı. Atası qamaktan çıkıp bu balara gayrılıp gelgen жоқ. Oşol bir ayal algan eken, oşoga çeyin algan bu oşol ayal menen yaşap atat eken. Baldarım ne oladı dep qavar alıp gelgen жоқ. Buna balası turat. Kızın azır yüge geldi get, onu teştep geldik. Odan keyin kızı var dağı. Bu hakikatçılık var mı bu Gorsut'ta? Men sotqa işençilem hakikat çeçet dep. Men oşol былтыр bir buların paskılkası var ele. Fundament kuyulgan. Oşonu satıp 1 milyon akçаны oşo Gorsutqa beripdir, oşo balany çıgarat eken türmeden degenden Mamat Aliyevke bargamın. Mamat Aliyev Talaybek degen bala bolçu. Barıp girgemin aslına. Girsem, ece adam ölüp atsa, kanday ölgön adam öldürüp atsa, kanday onu türmeden çıgarat. Çıkpayt ece, gıcalat bolboňuz. Mına men turam go, çıkpayt ece de meni köçöge çıgarıp koygon. Men hakikat çeçiletken degen oydu jürdüm. Oşo sottorunun kılgany uşul boldu. Akçany bergeni çyn. Bolbosam alary nege çıgarat? Toğurdagandardy dele kamap koyup atpayby? Bolbosam türmenin barın boşatıp salsın, adam öldürgöndördü, çıgarıp atsadan kalgandary nege jatat ayerdi? Barın çıgarsın türmedegilerdin. Urupurlar bir kokustuktan kamalgandar bari jatat go, ayı joktor dele. Bu adam öldürgöndü çıgarıp atışpayby? Hakikatçılık bu dünyada barby jok bu? Men bul jerge Gorsut'ta Mamat Aliyev Talaybek degen bala karap atkan. Oşol balanın kabinetine özüm men gelip girgemin, oşol akçany beriptir degende ugup, janym çıkıp gelip girgemin. Girsem men oşontip çıgarbayım ece, mına men turamın go. Men barmın çıgarbayım. Adam öl olsa kanday çıgat? Çıkpayt ece. Kesilgen jok. Былтыр şu 1 yanvar günü oşonday boldu, 2 yanvar günü teciyesi boldu, oşonda alıp ketken oşol jerden. Oşol boyunca kamakta çakıraya verdi, baraya verdik, jıldıraya verdi, oşonda 1 yıl öttü. Yıl ötüp, mına gece 31 dekabr günü çakırıp, 31 günü dekabr günü çıkarıp koyuptur. Boşonup çıkıptır türmeden, jok. Ayalın menen yaşap, hazır Jalavat'ta, ayal Jalavat'lık benim çemesi oşakta, ayalın menen yaşap atatken. Bul balara gayrılıp gelgen jok. Kız menen balasından gavar algan jok. Oğa şeyendele ol bala bir daha bularga jardam bergen jok. Yaşap jürgönde dele oşo ecem kurgan bagıp atkan. Mına balasının gözü turat aytsın. Atasının vapşa jardam, ecemin pensiyası menen yaşap atışkan. Munanın Canı Zakıf Altınbek 77. Munanın pasobiyası menen ecemin pensiyası Uçar aylığında yaşaydı. Muna oştun janındagi. Muna kızın pasobiyası menen ecemin pensiyası menen uşu ekini veresin, uşu kızdı ecem bagıp jürgön. En buların keleceği ne oladı? Muna o kız invalid 1. grupadagi kız. Uşunun pensiyası menen yaşap atkan. Oşo sottorga ketip atkanda mına koңşusu uşul
Kızga rahmat aytam men. Uşul kız daim günütün uşul kız jardam berip ejime. Putuna put, koluna kol bolup uşul kız karap жүргөн. Sotga ketip atkanda da uşul kız alıp kalчу эле. Uşul kız uşunu jakşı karap, uşunu karap жүрдü. Ejem uşuga işeni taştap ketчү эле. Var evsimi. Men Mütiyip Kurbanali, Karasu rayonu Naktaş aylı hükümetinde yaşayım. Uşul Ece'nin güye olası bolam. Ece öz ayıbdan jakşı ayaldı. Uşul Baraşny domda murunku turmuşundan ajırap, uşul Baraşny domda uşul invalid kızı, uşul eki neberesi, uşul kızı menen жашап турушкан. Güye olayım gelip ketip, uşunday olup bakırı uşul 1 yanvar günü ayabay мындай уруп ошол алып келип больницага жетпей анан ал үзүлүп калган. Ошодон бери сотто жылдырып келип ушул акырында ушул 1 жыл кармады дагы акыркы 31 күнү андан биздин туугандардан ким барды, жабырлануучу жактан эч ким барган жок. Ушундай кылып ачыкка 9 жылга ачыкка чыгарып салыптыр. Соттун өкүмүн биз ошол анан ошонун күйүүтүнө чыдабай эжебиз ошо 10 күнү ушу күйөө баласын чыкканын угуп 10 күнү ошол бу дүйнө менен коштошуп кете берди. Эми ошол бул жерде мен айтарым ошол коомчулукка ушундай бешара инвалид кызы кайда калат эми? Ошол биздин жүрөгүбүз ушул кыз өйүп атат. Ошол эми оор турмушта жашайт эле жебиз, пенсиясы менен ушу кыздын пенсиясы менен. Ошол булардын ушундай адилеттик издеп соттор ушундай кылып анан чыгарып атса, ал мейли чыгарса деле ошо келип ошол 2 баласы бар, 2 баласын алып кетип, балдарын өзүнө алып караса деле биз мындай мынчалыкка барбайт элек, коомчулукка чыкпайт элек. Эми балдарын да карабай атса, кызы келип айтып атат, мен атам менен жашабайбыз. Биз атам аял алып алыптыр деп. Анан кийин бул эми азыр биз эмне кылышыбызды билбей ушундай коомчулукка чыгып атабыз. Урматтуу журналисттер, урматтуу жогорку соттун төрайымы Бакирова, урматтуу улуу прокурор Зулушев, нашы биз ушул Маматалиев Ош шаардык судьясынын чечимине макул эмеспиз. Ушуну көзөмөлгө алып бериңиздер. Ушундай бейбечаралардын балдары өлүп, мондай инвалид кыздар талаада калганы бизди өкүндүрүп жатат. Ар бириздин өзүнүн турмушубуз бар. Biz emne kılıştı bilbey, akır mıkırap şu жерге gelip oturabız. Rahmat. Men Dursumatova Tuygun, bu ejем bolot. Men Dursumatova Tuygun. Turup turum. Ben Dursumatova Tuygun, bu Şımbandın singisi bolom. Bu ejemin güye olası bir günü uşintip kızdı öldürüp koydu, 2 bala kaldı. Mına invalid kızı kaldı, bunun karosu, bunun yaşosu öte kıyın. Bu ecevizde maya baganda sıkılıp, ilap sıktap жүрüp, akır uşintip davlenyanı emesin kötür albay jığılıp düşüp ölüp kaldı. Bizge hakikat çıktı, taper berseňer bol, çındığında bu sottorda çınçılda bar degen жалган eken. Unan tüyle bargan sayın bulup, kargan invalid özü tayak menen basa albagan ayal boçu, tayak menen жүрчү. Oşol ayaldın, tağdırın, oylaboston, sottor жалганчылыктан акчага satılıp, uşul kızlardın tağdırlarını oylaboston, kanday adam öldürgöndü, adam toğ öldürgöndü, kamap atat da adam öldürgöndü, çıkarıp koyat. Oşon üçün sizler hakikatçılıkka çıkıp beriңizdер. Bizdin ejebиздин tağdırı öte oor ele, emme mınada çırak, emme de çımçıktay baldары kaldı. Bulardın jaşosu kanday bolot, bulardın turmuşu kanday bolot. Bulardı kim karayt, kim emesine karayt. Oşonduktan sizlerden suranıç, hakikat çıktı, çeçip beriңiздер. Arga uzulganda kayrılışka tura geldi.
Bunu hiç kaçan bunu çıkarışka akısı yok da sottunda. Kanda adam öldürüp koluna ap gelip tapşırıp üyüne çeyin kötörüp gelip ölüklerin taştap takası bolup durganda bunu ama kaçılık menen öldürgen. Kanjalattı, urup, gözlerin görsün, yüreğin çöz. Başların, kollarını sındırıp talkalap koygan adamını bunu togot postukka salıp durup akçaga satılıp oşo iki sot menen sottor şunu kılıp atat. Prokuratura ne üçün karabayt, ne üçün sot karabayt, şu üçün hakikatını bizge çeçip beriңizdер. Bizge hakikatçılık gerek, bizim sotun buzup beriңiz, bezsin. Hiç kaçan biz kanatlanındıralık emes biz. Baldardın taqdırın öyle olsun. Bu oturumduk, akçaga satılgandın paydası yok. Mına biz şunçalı ejebizden ayap, koyuşlu ejebizden bu şuntu benim tiriliğin kılsın de, onusu mına ejebizden singisi bir bala nap kepiret, o nap kepiret, şu baldarga deyip, ontip, bu şunçalı karap жүрse, emi ol kurganda hem korkutkan, ne kılgan, жалган жабыкты сүйлөтүp туруp мына ке соттон чыгарып коюп атат. Бул акчага сатылган прокуратура ям сот да акыйкаттыкка чыгып бериңиздер. Ошон үчүн келдик биз. Бизге акыйкаттык керек. Асы кыздын, өлгөн кыздын бе? Эме. Венера аты. Эшеналиева. Амат кызы Венера. Амат кыз Венера. Эжемин эмеси күйөөсү дагы өз турмушу менен кеткен, ушу инвалидтерге кароодон, ол да моюн жар бербестен кеткен, кемпир курган ушу өмүр бою ушу жетим бактı, ушу жетимдердин дагы жакшы күнүн көргөн жок. Мынакей эжем да өлүп берди. Күйүттүн азабынан өлүп атат эжем. Ошон үчүн акыйкатты чечип бериңиздер. Мына ушунчалык биз да күйүп кетип атабыз ушу кургангачы. Кандай болот мындай жалганчылыкты мына биз окуй мына немени жоюп атабыз деп жой эмес акчага сатылган үчүн ошо кандай үчүн айда бир айдан эки айдан узатып инвалидти соттун алдында жалдыратып отуруп акыркы кылган чечим ушул болду. Ошон үчүн чечип бериңиздер. Ошон үчүн келдик акыйкатчыкка. Кошунасын сүйлөп койсун. Мен Айтиева Гүлбарчын Сариевна, Алай район Правда айылында жашайм. Азым нерде ошо Шырманженин кошунасы болом. Шырманже менен кирди чыкты болуп жүрчү элек. Шырманже мына кызын көп тайындап кетет эле, мен жакын элем, кирип чыгып карап жүрчү элек. Сот-потко бир жактарга барса карап турат элем. Кече жакында онунда узап кетти. Кызы 1 жыл мурун ал өлүп кетти. Ошо. Алгандай болуп Мына кызынын немеси кандай болот, жашоосу, ушунун пенсиясы менен, Шырманженин пенсиясы менен жашашат эле. Эки небереси болуп. Шырманженин кызы ошо былтыр өлгөн. Анын жылдыгы өтүп, эми 1-2 күндөн эле кайра өзү эме болуп кетти өтүп. Шырманже жакшы эмеле. Мына кызын, неберелерин карап жүрүп эме болду. Инвалид болчу өзү да кечемде. Өзү да инвалид эле.